pozdrav svima ljudi Bosnia Games ovdje. Ljudi, danas ćemo da igramo FIFA Mobile. Pokazat ću vam koji sam level, vidite 42. sam level i uvrne kako se to čita, već sam 86. Sad ću vam pokazati moj tim. Pa vidite, imam ovog u napadu Smolov. On je iz Rusije, iz Ruske lige. I 96 pace, shooting 88, passing 77, 88 dribbling, a fizika 82. Znači čovjek ubija. Mam isto je ovo Kejna. On je prosječan, vidite dribla 93, znači odličan dribler. Izvinite ljudi zbog toga. Imam po lijevom boku naravno Neymara koji ima 91 pace, 72 shooting, 77 passing, 95 dribbling. Physical, dobro, i tu znamo da je physical defense slabijimo. Imamo ovdje Sabitzer, kako se već izgovara. On je iz Leipziga, iz Austrije. 98 pace, 83 shooting, 78 passing, 88 dribbling, defending 44, physical 79. Imamo još tu par igrača i tako. Jeste mi vidjet što je ovo. Evo ga. Vidite sad ova tri igrača koristim, znači koristim formaciju 4-3-3, koristim i neke druge formacije. Ovdje je Dani Ceballos, odličan dribler. Znači 84 pace, 75 shooting, 90 passing, 97 dribbling, znači nevjerovatno. I fizikalno isto dobro, odlično i odličan igrač. Ima Kantea koji ima dobar. On je iz Chelsea, normalno, 83 pace, 78 shooting, passing, 79, 81 dribbling, defense 79 i 84 physical. On tu Pedra, isto duboko ne koristi legalnu poziciju, imam još par igrača, evo sad odbrana. Vidite ljudi, odbrane, čije odbrana je najbolja. Izvinite ljudi zbog glasa, malo sam promukao. Imam ovog ovdje koji je odličan, sam ima pace slab, ima 42 pace slab, ima pace, 58 dribbling, ima 90, zato ima 93 defending, 96 physical. Imam i ovog Škrtela, ili Škrtel, kako god hoćete da kažem. 68 pace, 42 shooting, bitno je da je 78 defending, physical je 90. Ovdje je Hectora Bellerina iz Arsenala. Znači odlična kartica, imam ovog Aleksandra koji je jako dobar. 96 pace, 72 shooting, 76 passing, 91 dribbling, 86 defending, 79 physical, znači odlična kartica. Juan Frauna, on ima 84 pace, ima 78 defending, malo je bolji, ovdje su malo bolje kartice. Ljudi, otvorimo free pack. Dobili smo vezu s igrača, neki Kenny. Ne znam da otvoram miši ovake pekove, nemam puno para. Ali ću ubrzo im. Kad prodam baš dobre igrače. Sad ćemo ljudi odigrat. Da ne bude kratak klip, odigrat ćemo jednu utakmicu, kao što vidite pro 1 sam, znači slab sam ko išta. 42. level, na 42. level igrači deru sve.
odabrati taktiku. Nećemo taktiku. Samo read to play. Hajde, eto gledajmo sada. Ovdje ima dobar tim. Jako ćemo izgubit. Hajde, jak se smo podrugi. Idemo sad, idemo Neymar. Jedan ljudi. Neymar, kako to Neymar smo. I poslali smo ovdje. Gdje je je? Counter attack, to ne su igra. Prošlo, ja sada ne vidim zašto. Tu. Ide Neymar, ponovno Neymar. Ja svako izblokira. I bilo sam upravo izgubit ćemo. Ajde da je on 4-1 čovjek. Ajde Neymar, daj tako. Kako vrijeme brzo ljudi prolazi. I 5-3. Ljudi, ako želite još ovakvih klipova, ostavite like, subscribeujte se na kanal, šerujte ga i ljudi, da vam još kažem, ko me zaprati na Instagramu, pozdravit ću ga u klipu. Ako koga nisam, nek me napiše u komentare da ga nisam pozdravio, pozdravit ću ga u sljedećem klipu. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo